Sanibona bhem. Asambe nisemgidini la ngivuke ekuseni ngivule isicabha kilule kancane ngiyandlula ngiselele emgidini. Qeda ukundlula ngidonsa usikeni lento lela nalibhodamela iminyama ngifaka amanzi okugeza. Onisa usikeni la khiphela eminyango ngoba uyanuka endlini yo. Thatha amanzi ngibeka amanzi mancane futhi la ngiphinde ngibeka amanye. Sengiqedile ukugeza la nansi imvunulo yami naka ukudla nginisele mabuya basongahle kanjani oma bami. Ngavala-ke lento le Avicii buffet 200 rand eThekwini, 100 rand ende uphathwa plastic. Nakho la ngaqoqa lapho ngiyayivunulisa yakho umuntu ozongivunulisa ubusinga lokho ngibopha ubusinga ngabopha nakho sengiqoqa intshebe lapha nomkhaba wami. Ngiyazi la nto namabhonki nje lezi zinto lezi akekho umuntu ozongibopha phumela eminyango ngathola umuntu ozongibopha sengibopha imbatha ngithatha into zami ngaphuma manje perfume ayinuki kahle ngaphinda yabuya ngizofaka yona ngiyakhiya canibhe ukhiya wambukani ngide encane ngisithupha nangiyake mina nedust lami hlala amafoni izinto ezibalekile nakho ngishaya i-turn around ngihamba ngiyadabukisa sengiyagijima la ngezansi ngeze sekuthiwa siyaphuma imgidi nakho-ke la nakujani siyaphuma la imgidi nabo baba sikhala nethuluzi. Sesihamba la osengizisa kancane ithuluzi imina njalo ofuthayo ngiyatshela. Sasendleleni lana sahamba safika ngicela nje ukuthi safika nakho khona izinto eqhaye ikhulunyela kakhulu sekuyibreak la lesingenayo umuntu ezovidorize ebreak ngako ubuyela umgidi isikotshi nakho-ke ngiveza nabantu sekuyahanja la bekhona imoto ade ngihamba ngayo-ke ebenethuluzi sekuyahanja ngilandela iy'kotshi engabona iy'kotshi sayidonsisa ngayidlula ngolandela injobo-ke wahanja sekusezansi la naba nomama ngiyabadabukela abantu lokuthi angibagibelise manje kuzothatha i-hour begibela sekuyehliwa nakho sengidodweni eduzini yesima ngifika khona ogela abakade bengilindile babukeni nabo babhayini ngiyabonga first babhayini.